Амар манда хүндэт нятага ихэдэ хүндэт телевизэ харагшад. Өнөөдөр манай агаарат олгинда үесэг гэн ээлжэт дамжуулгамнэ. Энэ дамжуулгамнэ хата өнөө шинэллээ хэндэттэр юултна. Энэ дамжуулгатамнэ Монголын Бурятэ, Халимагай, Москва хотын дууша хөвөд басгадууд хабаадажа бүхий энэ арда энэ шинэллэр амарлахаа ханна тэгээд игээл түрүүн энэ манай дамжуулгатамнэ Монгол орны дорнод аймгаа тоонттой хөвөн анхан цагт аганьятгаа хэсэгний илинсэг хулинсгийн аганьятгаа тоонттой уггар болтой чигдэрэ энэ хөвөмнө 10 хүнаатай хөвөн бүхий Монгол орнд их дондоо хайшаагдаж байхан хөвөн Исаак Дунаевскийн их урилдаанд Москва хоттой энэ хавар өнгөрөх урилдаанд Гран-при шанд хүртэргээд хүмүүс энэ хөвөн тэгээд энэ хөвөмнө их бурят хөвөндөө их бэрх бурят хичгэлтэй хөвөн тэгээд бурят хлие бурят арденга дуунуудыг их цааш нэгж явуул хэв гэж тосоогоо боддог хөвөн энэ хөвөмнө бат төмөрөө ариун бат гэж хөвөн мөнө та бүгдний амарлах нь Агалакын тэнyung Монголдо ирэхтэмне алакын зүрхэмне ойрым байсанл авалхан жингэ боос хоря хархатэмне айдэрхэн шнахнэмне хонхо жинхиндэг хүрээ талтан дэлхийдэр аш түрэн хоогш хамаг олон бурятуудаа иржүү 23 онд элүүрэг дүүрэн билэгтэй төвшин зэрэгтэй хангах ханиадгүй тонгох томоогүй аш түрэн амьдрахтнэ болтугай гэж юрөөнүдаа Монгол Улсын консерваториа мэндэлгээ хүргэж байгаа намайг баярлаа. Жил торнёжа лутхо навае шиманё тагмани арде гаягун аюл хэзурхн ном харидане арде гаягун Ayo khaju indo ardane shokhomni de mondora nartane eden du hai khanga doromni inkiljido torno jabutho Мани Шигтал думе аядагун Нэнэкэн зурхнам харагдане Шигтал думе аядагун Нэнэкэн зурхнам харагдане Шохомани Шохомни музала дожалундио Оя хана борло дема
шохомани ойыңғы тәдуне айылығын улахаңа зұрқындым қарғданы ойыңғы тәдуне айылығын улахаңа зұрқындым қарғданы шохомани Yol hazır kınoma hargdane narade done layada ayol hazır kınoma hargdane şoxomani Москва хотта ажо хотага мни нөхөр их бухи олонгаларта модеже мультиинструменталист человек оркестр гэж хэлдэг нөх буй энэ гидюлишинге им хвон это их бурят сэтгэлтэй сага энэ болонхай бурят дуунуудын халмаг дуунуудын монгол дуунуудын энэ олон энэ хөгжмөө үзэмсгүүдэрийг наадж онэ сэтгэл илэрбэнхэ тэгэхдээ 5-6 бурят дуунуудын наадав байна халмаг дуу монгол дуунуудын наадав байна энэ хүн өнөө их дуртайгаар энэ манай бурят монгол ардын амаршилгаан шинжлэлээр Сергей Гостев Sen bayna хундате бурят монгол халмаг нөхөд шанажлэр амаршилнап лоренхэ сайхан бахти
Мухаршы бір хусуты нетқай хубың. Мане бурят тарамын театрта надам бәне текетін ағы нетақта олын жылда ашылыжы нетуы толқы тұртта екі ойынғатта хәқін шулғы дейі Инстаграм, Фейсбук дәрі ұшыры бәдігі, нәйті чылызылжы бәдігі. Мұны Америкаты, Лос-Анджелес қатты бәйіна, іні хубың не мұны нетқайынға да нейі амашылы әбгі жайығы тегулығым бәйіна доғыр жалтанып танай аңқырылды. Хамғылың үдірі амырымында әршем күндіті Моңғол тұрғыты арыдзоң. Ені ғарқа бәйін қойры мәңгі қорын ғыруын оны шыны жылыр табы ұдыны амыршылынып, шыны жылды еңкі үлур азы жарғылты ажы хоқымны болтығы бұқы ділкегер Моңғол тұрғыты арыдзоң мандықы болтығы. Харю ень хулине
Адай мыни ахын укыр. Хайыр мянга табын анда улан уды хотты ирры тубе екі стадион дәрі бұде қайуыла соғылықты кембеніп де. Ины хумне как упоительны в России вечера. Позови меня тихо по имени. Шарманка. Алын донуты. Ины шулгейн бішігін. Хугжымейн алын донуты бішігін. Бұхы ины Россия ғырынды соғытай болған күн. Поэт. Виктор Пельнягры мұны табығыт неге амыршылған. Ины хөнемне донуды ондо ятын должы бәйні мұны хайы қарқытымне Монғоларында любой хамтлығы фан клуб болған бәйні. Тінді Виктор Пельнягрын ұғыдері позови меня тихо по имени гән дойын должы бәйні. Текетін хайы баха Белоруситім көрігін. Ихыт доне урылданды. Хитат хубын хабатқы дәрі мұңлыны позови меня тихо по имени должы бәйні. Ины дойын иді зане должы бәйін дойы танды бұлығы болғын барыйы Виктор Пельнягрын амыршылға танай аңқырылды. Дорогие друзья, я счастлив, что не за горами Новый год, и что у меня есть большая и счастливая возможность поздравить моих друзей. А друзья у меня в самых разных уголках нашей необъятной родины, от моря до моря, Россия без границ. Сейчас я хочу поздравить с особенным трепетом, с особенной радостью моих друзей бурятов, калмыков и монголов. Мне приятно, что их отметил сам Папа Римский, несмотря на то, что Папа Римский заблуждается насчет этих прекрасных людей. Мы-то знаем, что с ними можно выпить, погулять, спеть песни, и я написал несколько стихотворений и песен. Одно из стихотворений я с удовольствием отрывок прочитаю. Солнце катилось по синим волнам, лента нас привязали к столбам. Будем как солнце, сказал я, сестра, пусть наш на север возьмет Ангара. Настежь распахнуто в небо окно, с якоря в 6, а куда все равно. Будем как солнце, я взял и сказал, славное море, священный Байкал. Наступающим Новым годом, друзья! Я вас люблю. Позови меня тихо по имени. Ключевой водой напои меня, а зовется ли сердце безбречное? Несказанное, глупое, нежное. Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина. Позови меня, тихая родина. Позови меня. На закате дня позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется, не плачется, колокольчик и дальние эхо. Только мимо с тобой мы проехали, набелили кругом, накопытили, даже толком дороги не увидели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня. Позови меня тихо по имени. Ключевой водой напои меня.
знай, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание. Мұножылды ағын етік тұңғырығын алтырғаны екін атыны ғараң пришамды көрттікші таңгені басығын, таңгенен конкурс дегізі тұрулығын бәйіні ені басқын нәқыта тұрың мұны басығын итігері егізі дойы мне доғыржы мұны миллион шақоқын түрі дойын шағанат қарат бәйіні ені басқын нәқыта дорын тәгмаға оққар болтай мұны қатыршы мұны сайылың Деті хорголие дөргіхін басықын. Серін тұқтықын бат толым мұны ханейе амыршына. Амырмынде, оқи болияда артызанда, әшідің ешібі қойырмаға қарым құрғыланы, мен дейі ұрғыя. Ешібі атында әру үйіргі бәкінде, болияны Ойден күрбері күзіне күйжі, күз қайуынары ұқан Ховизаяны тепсурамдыңы, нютаға тімсіхіңі балжың қатыңы, арвыңы негіңі эсгізаны қайрылыңы, әмя тұшағыңы батыры қатың. Уйсагдам жолгумна ургыжлыгыр. Муну табыгдыне нитган казане. Биликте залу дошын агын таргай сандали нитгай басын долмы чимитри ва мышлаханна кекедере мунудыр тане анкарылды. Светлана Чимитова угдере мени бишин шипшинкин куне нахан гридон тане анкарылды гыдлыгы байна. Хендрор кундтан нитгайт.
хүндэтмане бурят монгол арцсан та бүгд нөө шинэжлэр амаршилна гарсугай 한정대 гарсугай орсугай 언더 онз태 엄막태 오트나태 오단저글태 보인태 흐식태 암гал은 대용 호금네 болтай та бүгдэндөө шинэ хайхан дууга бэлэг баринам 군내나한 뭉해벌새 잠불린다 내relaksham 바이르테 군내 샤레응등 부괴대 함타 바야상야웨 Райчигэдл хүндэтэй нятгайхэд хүндэтэй телевиз харагшаад уйсаг гэн дамжуулга юм не ходоо цаг үргэлж харж байдаг юм. Энэ бурят төв гэн телевизэнд би жил хахад арал гэхэд 80-аад гаруй юм уйсаг гэн дамжуулга бэлдэн байна вэ. Тэгэхээр элдвэн олон зунтай монгол зунтай энэ анит сойг хүмүүстэн Москва хотын их дуушат тэшие энэ халимагш зонтэй гэж дамжуулганд хэм байна би. Тэгэхээр мөнөө энэ миний YouTube канал дээр энэ дамжуулгамнаас цаашаа үргэлжлэж байхаа. Тэгэхээр энэ дамжуулгая алдан үгээр цаашдаа гэдэг миний энэ дамжуулга харж байдаг. Энэ дамжуулгад миний дуртай болон цаашдаа харж байгаарай. YouTube каналд миний орж байгаарай. Подписываться үе тэнд оруулж байгаарай тэгээд л энэхэн шинэ жил гарахаа байна. Шинэ жилдээ хэм байгал да. Ив найрамдал энэ дэлхэдэр ахина тогтцорлыг л хэм байх нь болтойгоо. Илүүринхэ хэм байгти, үнэр баян байгти, мөнгөтэй алттай, фичглэр баян байгти. Бүхий ханахан хэрэгтнэ энэ шинэ жилдээ хүү бүтгэж байх нь болтойгоо. Дуунуудаа дуулгати, хатаргти, сингэгти. Бүхий ханахан хэрэгтнэ намын жохоор бүтгэж байх нь болтойгоо. Ашин ултраа баяртай хүндэт миний бурят
ардың, Моңғол ардың, Халымық ардың, бұхи нетғайхетіне тахим олытыра байыттай. Первые, кто совместил 189 растительных компонентов. 9. Лучшие из лучших. Лидер отрасли. 8. Амбициозные руководители. Динамичный рост и международный масштаб. 7. Более 2000 серебряных директоров побывали на лидерских каникулах. 6. Более 2500 серебряных директоров. 5. Более 300 золотых директоров. 4. Более 60 бриллиантовых директоров. 3 Гранд Даймонда. 2 Глобал Директора. 1 1,5 миллиона партнеров за 4 года. Мы начинаем.